decenijski problem na teritoriji opštine Bogatići danas rešavamo. Danas smo postavili na 5 lokacija u teritoriji opštine Bogatić ove kontejnere. Prva lokacija je Badovinci, tamo smo odmah duplirali 2 kontejnera, druga lokacija je u Dublju, treća lokacija između Salaša i Glogovca, gde će se dostavljati Crna Bara, Banovo Polje, Moćiće i Sovljak. Sovljak isto može da dostavlja uginule životinje ovde u Bogatiću prekim putem. I lokacija između Metkovića i Glušaca, da pokrijemo i taj deo opštine, gde će moći Uzveće i Belotić da dopremaju životinju do ovih kontejnera. Samo da opština Bogatić preko 200.000 tovljenika, sigurno preko 200.000 tovljenika, pričam sad samo o svinjama u tovi, a realna procena uginuća od strane veterinara je 5%, pa samo vidite na mesečnom nivou sigurno 1000 tovljenika, svinja, prasica nam se zadrži u nekim kanalima, šumama, na deponijama, to su otvorene sve, tako da mislimo da sa ovim, da je ovo pravo rešenje da našu opštinu Bogatić malo očistimo. Ja bih samo da se zahvalim Ministarstvu poljoprivrede i Branislavu Nedimoviću. On je pre mesec i po dana bio u Badovincima i on je se maksimalno zauzeo da se ova akcija napravi, da u što kraćem mogućem roku dobijemo ove kontejnere, da potpišemo ugovor sa Energozelenom i da krenemo u akciju. Tako da sve pohvale Ministarstvu poljoprivrede i lično Banu Nedimoviću.